Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghipen Medical EM Khonsing Rongpi Quarantine Center Kibiji Adim Kelangcharida. EM Omar Singh Tiso Quarantine Kibiji Puthak GB SGB Atumpet Kachingwai. EM Lunsing Teron Quarantine Aboha Kibiadim Kahumridam. Karbi Anglong Live Kilang Aradona Pansatami Adap Kimi Kardom Pachiriklo Kardom. Nilimen Samin Julibepi, non Arjik Tabirtang Ton Pen. Prek Jama State Pen Kivangjia Tumapan, Corona Kiso, Do Avea Sadlang Kilangjia Dimlake, Parokwa Higher Secondary School along Wetsi, Hokonchol. Kedamtang Aruni Payingkora ke Thom Arni, KAAC Lapen District Administration Lapen Law and Order Atumangbong Kachingwaya Hut, Karbi Anglong Along Kido, a constituency Tina Longta, Quarantine Center Biponang Jipu, Chiparai Depenapi, a constituency Tina Longta, local MEC Atum, Dode Sangse, Quarantine Center Kibiponjiapan, Kesi Kedang Asai, Clemrenti Bonglo. Laso ang bong kinang sot ralatum kachini ng jilake, Karbi Anglong pen Prek Jama State along, Lo Kacharli Lapen, Kachongda Ramatum, Karbi Anglong ng Chilelo Pulote, Corona Akiso, Do Avea Sadlang, Kachi Endam Japan, Kecheng Sik Nomadi Constituency Arlo NH36 Atowal Kungkido, Parokwa Higher Secondary School along si, Kedoan ang Tammen Kebang Abang Puabang Piatumta, Sadlang Chendam Nangpo. Laso PC, Methang a constituency along, Kibipon a Quarantine Center along, Dodam Nangpo. Parokwa Higher Secondary School along ke Corona ke so asar lang ke enadim puajo kido kithak aboha pen chinglok rihing ame ki jonalang chinglu chingthia warsai lapen ki choki jonaphan kitun gedang warsai mesenangji pumatha ponsi kedamtang aruni phai ingkora pli arni KAAC Deputy Chairman Rites Inghi Japon Lensi Medical EM Khonsing Rongpi ADC SDO lapen Prek Jama Sai Kamatum pen Humri Damsi Kelangchari Padodam. Then Rong Pen Bikram Teron Karbi Anglong Live. Singhason constituency of Harman Longnira Longkido small hydroelectric project asahem along se quarantine Bipon Pupu EM Omar Singh Tisu Kapangda. Aru Nipaing Kora P Arni Longnira Hitia Long Kido KAAC EM Omar Singh Tiso Amethanga Hemalong Singhason constituency of Harman Quarantine Kibiponji Aputhak Kedoan Rongrok Asarlapen Sorgari Gangbura Atumapan Palapsi Kachingwai Rabling Pado Arsikjit Kachingwai Chingsai Pado et Api EM Omar Singh Tiso Kaningjia Tenke Singhason constituency along pen Prek Jama State along Lo Kachari Lapen Kachongda Damau Somaratum Apai Nini Angbong Amen Kachathap Alu Nangpali Repnoi Pusi GB Lapen SGB Atumapan Pachinipon Arangli Kaningje Thua Tenke Singhason pen Angtang Kachari Dam Lapen Kachongda Damatum Hem Kachewang Jiapan Lapen Chewang Videt Atumapan Setami Dorde Pophe Kacharap Chitu Pidum Poputa Pangdakpon Aru ni Phaing Kora Pli Arni Kachingwai along Kachetong Dun Kedoan GB Lapen SGB Atum Angbong Chedon Sarpen Api Longnira Long Kedo small hydroelectric project Asahem along si Singhason constituency of Harman Quarantine Kibiponji Aphan Chiparai Ponlo Kachingwai Chingsai Ingsamjin Pen Pajut Ponder Pen Api EM Omar Singh Tiso Ahin Pen Quarantine Kibiponji small hydroelectric project Asahem along Humri Damsi Kelangchari Padodam News Desk Report Karbi Anglong Live. Tangtenan malam so dihina mo aphan biar tang ton panik sina. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelang, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items.
Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs, which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. Dihina mo phiputhot birtang tonpen harjuik sinang. Dokmoka Higher Secondary School Girls Hostel along quarantine aboha kibia dimalong EM Lunsing teron humri damsi bang pharo isia pharman kesangadim sikbiponlo. Karbi anglong ben angtan ke dalam araratum methang along ri nang lelote ni kripli quarantine padonang jipu KAAC pen District Administration atum lamthi kachepraya tengbensi kaprek a constituency tina longta quarantine aboha bipon bomlo. Lason Thak-Thaksi Mahamaya constituency along setami Dokmoka Higher Secondary School Girls Hostel along quarantine aboha kibia dimalong aru niphai inkora pli erni KAAC EM Lunsing teron kelangchari dam. Kelangchari damahut ADC Rajason Terang Samilang Sobidio Julie Terangpi Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron VDC Chairman Orson Rongpi lapen kaprek asaikam saikhiatum ta chetong dun. EM Lunsing Teron anhinpen bang pharo isi kesangadim sikdang piponlo lapen kenang sot ahormu setami sik piponlo. Dokmoka pen Samsing ingti Karbi Anglong Live. Karbi Anglong ariso ijangatum angtan kachongdat lapen lo kachari damatum Karbi Anglong nang chililote quarantine kibi kenang sotpusi mohong dijua high school alongsi pathik ponlo bonta rara tumpen thangnat kachingwa avi puajok khamkhe cheksi pabilong lederlo Det piangkang corona war kanglang kluba por ki ongdong ariso ijangatum pregjam estera long lo kachari dampen chenglok sai kachongdat dam abang phuabang phetum corona war penajok chingthang dam loklo non an det pikang haplak phurun pli pleng therapy angtan loka charli lapen sai ka chongda damatum amithang along rika chewangatum ta do bomlo lapen non ke bang jilang atumalong corona ke so do abeya saplang kilong japhan sarkar arona teng quarantine donang jipu pathikonlo lason si East District arlo a constituency tinalong ta quarantine chibi ponram nang jipusi kedamtang aruni phai inkor rake thamarni Karbenglong Administration Law and Order lapen Karbenglong Autonomous Council atumang bong chingwai chingsai kapado panahut cheparai panno arpu kedo atumang bong chingwai therapy Dhansari constituency kaparlo manja mohong dijua high school along ta quarantine kapado panchapan pathik panno bonta mohong dijua ahabar kedo rongnar ke barat atumapan quarantine ki biji aputhak thangnat kapar job det puajok rat pen kachingwai ave pin ke bilong lepura rongnar ke barat jasemet sarumaratum thopaksi khampe thiklo তাৰপিছত আমি সেইটো পছন্দ কৰোঁ কাৰণ গাঁৱৰ ৰাইজে নজনা নুশুনাকৈ এইখিনি কাম কৰাটো আমি কেতিয়াও নামানো কাৰণ আমাৰ ইয়াত গৰু ছাগলী ল'ৰা ছোৱালী গোটেইটো এনি টাইম অহা যোৱা কৰি থাকে সেইটো আমি ভাবিবলগীয়া কথা আমি কেতিয়াও নামানো আমাৰ মহিলা আপাৰ ইকোনাৰী গাঁৱৰ মহিলা
এতিয়া ইকোইংটি ৰম্বম পথাৰ গোটেই এইখিনি এৰিয়াৰ মহিলা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ ইয়াত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বহাটো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ ইয়াত বহালে কি হ'ব মানে বাই চান্স যদি চিকিউৰিটিবিলাকে যদি সিহঁতৰ সাৱধানতা নামানে তেনেহ'লে Mohong Dejo High School along quarantine kibi ponke ka phere me angthek binong no athe Ladakh boundary wall pen chenglok barpi barso lang ke mesanavar saikavede panajok ketet jamji angring thetan lasi lason pulote penang kasak sak do kokchi puta pherang kya thengno nang pachini don Tadong Lilemen Rosan Hansi Nirinon kedo lake Mohong Dejo High School long sido normalom pirthe adang coronavirus abur pen kumplok thak angtan kedo tumnon hemke chebang hut Korontam kibi dia tuang fanon dak Mohong Dejo High School si kibi busku konta mela lang tum dak rong nerke bara tum koi ke diat bas yalang tum non nilung sidolo bas no alang tum aju konsina ইয়াত Mohong Dejo High Schoolত এতিয়া এই যে কোৱাৰেণ্টাইনৰ মানে তেওঁলোকে কেম্প বনাব বিচাৰিছে গতিকে ইয়াত সকলো ৰাইজে ইয়াৰ ওচৰত 10টা গাঁৱৰ ৰাইজে অপোজ কৰিছে যাতে গাঁৱৰ ওচৰত ইয়াত ৰাখিব নালাগে বুলি কৈছে আৰু সেই মৰ্মে আমি যোৱাকালি গাঁওবুঢ়া হয় 6-7টা গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আমি থানাত মাঞ্জা থানাত আমি অচিতাক হাইকাট কৰিছিলোঁ আৰু লগতে কাগজো দিছোঁ সেই সময়তে তেওঁলোকে বুজাইছে আমাক এইটো বোলে আমি নাজানো এইটোতো চৰকাৰৰ পৰা আহিছে আৰু ইএমএম জেগা দিছে ইএমৰ মানুহকেইটা কাম কৰি আছে বুলি আমাক ক'লোঁ keparong dodak rong keparong tum anta ka phiri loje etum ke kachri thekta habe la pen ketu mas pen ke enver ta kali la pen ba ke long liter do tasi ahoklo kidam tang ke thegring ta banglo se ta ke long ne do pe ke pe jagrang se karan quarantine ki bilu tang ta ka patient dum dulu patang te la so bar pi bar su ki dulu tang te la so bar pi bar su kar bijang te aper rong na se dam lagi tasi ka phiri bangke madu tami du tekte dalo salam kar long pen la pen notice ave ni tum thang na chini ne je la dak la son biji pu chini ne men la son Abirta long masih rong sortung bang kalau dake ta bilong lang ne majok stami ke te teman van tuneng ri lo tasi dake kadu EMCM tuman stami nangka jinsu bela sorong arat dake ki duk dera thang da gabi chongda tum saidi aposini tum da bangke quarantine center ke bina Dipukan Roshan Hanse Karbeng Long Live Bokajan Block Mondal Congress Committee Amaipu Chandro Kathara Hempen Bokajan Ward number Pli along MLA Barim Klengdun Ingtipen Kidukelak Aratumaphan Sang Han Jangthulapen Sabon Kiron Kedar pen pusita me methanga constituency radaphan kanghon kajun so pathe ponsi MLA Barim Klengdun Ingtia hin pen kadure radatumaphan Sang Jangthulapen Sabon Kirap Pajerpon Aru Niphai Inko Rapli Arni Bokajan Block Mondal Congress Committee Amaipu Chandra Kathar Ahemalong Kiron ke Bagasai Kedeng Ahut Long Kathar Arong Aphan Don Toxicap Lapen Rengma Arong Aphan Don Thongkep Panong Ponsi Adontin Sanglin Pho Sabon Eplang Lapen Jangthue Bangkerap Pajerpono La Sophie Bokajan Ward number Pli Along Ta Kadure Radatumaphan Sang Jangthu Lapen Han Kirap Pajerdam Kiron ke Bagasai Kedeng Damahut MLA Barim Klengdun Ingtipen Chandra Katharatum Radatumaphan ke Than Kapare Pona Tengke COVID-19 ke Sukapa Media Phan Nonamat ke Adawai Nang Klangklelang La Sinang Litum Kedo ke Thakabang Chiripik Nangji Lapen Monit Do O Anglum Dodun De Det Sikimi Un Pulote Hempenamat Si Barnang Nepusi Than Parepon Bokajan Panananterang Karbeng Long Live Pinia Adap Abirta ke lapon sikang toneglo arni kimi domi thakmi